mebele ya rona e thokana le dijo gore e kgone gore e gole sente le gone gore e kgone gore re dire ditiro tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Go botlhokwa gore dijo di bo di babalesegile gore di seka tsa baya matshelo le botsogo ja rona mo diphatseng. Le fa go ntse jalo, dijo ga di sa tshwarwe sente di kgona go kgotlelesega mme di nne botlhabetsi mo bajing ba tsone. Gantsi dijo tsa go nna jalo di lwatsa batho ba le mmalwa ba ba di jeleng. Lephata la botsogo le tsweletse ka go itemogela malwetse a bakiwang ke go ja dijo tse di kgotlelesegileng. Thulaganyo ya tsa botsogo gompieno e tla ruta setšhaba ka seemo sa kgotlelesego ya dijo kgotsa food poisoning ka puo ya seeng. Re simolola thulaganyo ka go tlhaloganya ka botlalo gore food poisoning go tewa eng. Kgotlelesego ya dijo ke seemo se e leng gore mo go sone motho wa ba jele dijo tse di kgotlelesegileng. Ka sekgwa re tlwaetse go bitsa re re ke food poisoning. Se ke seemo se e leng gore se iragala mo go sone ga motho a jele dijo tse e leng gore ga di a babalesega kana di kgotlelesegile. E le mabaka a gore dijo ga di a bolokwa sentle kana ga di a tshwara sentle kana megare e setse e ntshihetse mo dijong tseo. O botla go ja dijo tseng bo go hella go bakile bolwetse jo e leng gore bo bakiwa ke yone kgotlelesego ya dijo. Bolwetse jo ke bolwetse jo e leng gore bo raihela thata ha motho a jele go simologela morago ga diura di se kae hela. O bo ka supa dikai tseo tsa go supa gore o jele dijo tse di kgotlelesegileng mme ebile ke bolwetse jo e leng gore bo ka hella bo bakile le dintsho. Re tswelela le thulaganyo ka go utlwa gore ke dife tse di ka bakang kgotlelesego ya dijo. Kgotlelesego ya dijo e ka bakiwa ke mehuta e harologaneng. E kgona go bakiwa ke megare e harologaneng. Go na le bacteria, dikai tsa bacteria e ka nna bone bo E. coli, bo listeria, bo salmonella. E ka nna megare e harologaneng. E ka nna di-parasites. O ka bakiwa bolwetse jo bo ka go tsena ha ile gore gape o jele botlhole jo ile gore go ka buthela mo dijong. Gape e ka bakiwa ke go dirisa dijo tse leng gore di ne di beetswe kana go ja dijo tse leng gore di ne di beetswe mo mabolokelong a iseng one. Ya ka go dirisa di-emere tse leng gore ka tshwanelo ke di-emere tse leng gore ke tsa dipente kana ke di mabolokelo a di-pesticides o bo di dirisa go beela dijo mo teng. So go mo e ka re ha o ja dijo tsa gago o bo tsona ke jone bolwetse jone jo ka gore wa bo ja dijo tse di kgotlhelesegileng. Yaanong go na le mo re go bitsa re incubation period. Ditselana tsone tsa go tsona ke megaretse di re tsena mo go harologaneng ebile mongwe le mongwe a rona o reacta mo go harologaneng mo megareng yone mo bolwetseng jo. Go rana gore motho a ja dijo se se kgotlhelesegileng gone go a ba semolla a lwala. Be go nna le gore o bo tsa lebaka le lelele go ngotsa malatsi go malatsi a mabedi o iso simolole go supa dikai tsa gore o jile dijo tse di kgotlhelesegileng. So yaanong dijo megare yone ka bo harologana ga yone e na le di-incubation period tse di harologaneng. Kgotlelesego ya dijo e ka bakiwa ke megare e farologaneng jaaka listeria le salmonella jaaka re sa tswa go utlwa. Ke dife dikai tse di supang fa motho a nnile le food poisoning kgotsa a jile dijo tse di kgotlelesegileng? Go na le dikai tse di mmalwanyana tse di temogelwang go ha o setse motho a jile dijo tse e leng gore di kgotlelesegile kana ga di a babalesega. Dikai di mmalwanyana di akaretsa bo go kgwa mo go heteletseng, bo go tsholla, motho o ka ikutwa a sitwa hela mo go heteletseng, motho o ka utwa kana a hisa kana a huhula a talwa ke mogote hela o montsi mo mmeleng wa gagwe. Bo go e be nna dingwe tse e leng gore ke tsone dikai tse e leng gore di supa gore motho o jele dijo tse di kgotlelesegileng. Tse dingwe gape dikai tse motho a ka lemogang ka tsone ke gone o ithela o kgona go nna le di-stomach cramps kana go tshwarwa ke mala a bothoko hela thata a loma, go opiwa ke thogo, o kgona go ithela o tsewa ke sedidi, mmele wa gago o thakathakana hela
gore o sa tlhaloganye gore go iragalang mme ebile gape kana se sengwe se se diragalang gore kgothalesego ya dijo ha o di jele kana re lemoga gore go na le botlhokwa ja gore ra bo re ja dijo mmele o tlhokana le dikota mo mmeleng wa rona gore re kgone go tsoga sente le gone gore o kgone go nna le letsatsi le e leng gore o ira ditiro tsa gago tsa letsatsi mme anong ha o jele dijo tse e leng gore di kgothalesegile dikota tse go tshwanetse gore ka bo di tsaya mo dijong tseng gore ga ona go kgona go di dirisa ka gore e tla re hela morago ga sebakanyana dijo tse o sena go dija ga ngwe o bo hela o kgwa gone go mme mo ke ditiro tse e leng gore ke seemo se e leng gore se diragala morago ga di uranyana di se ka e hela o kgona gore o bo kgwa o kgona gore o bo o tsholla hela teng ho kana o tsenwe ke mala bo go ra gore tse mmele o tshwantseng gore o nne le di-benefits tsa teng go tse o di tsaya mo dijong o bo sa kgone go di tsaya go tsaya dikota tse di tswang mo dijong tseo go segwa ke mala go feroga sebete go kgwa le go nna le letshololo ke dingwe tsa dikai tse motho a ka itemogelang ka tsone fa a jele dijo tse di kgotlhelesegileng dikai tsa teng di ka itshupa morago ga metsotso go ya go diura tse di 24 morago ga dijo tse ke ka goreng lephata la botsogo le tshwenyegile ka seemo se sa food poisoning mme ebile re itemogela seemo se se ntseng jang mo lefatsheng la rona re itemogela gore ha go tla malwetse a boitapoloso yana malwetse a bakwang ke kgothalesego ya dijo a gola e ka nna gone gore batho yaanong kana ka yone boitumelo ja bona malwetse a boitapoloso ba simola ba sa tsia di melawana le tsone ditsetlana tse di tshwanetseng gore re netefatse gore dijo tsa rona di babalesegile batho ba pa dijo tse dintsi ba di apa gongwe ba sa ele thoko tsone ditsetlana tsone tseo ba sa in unhygienic conditions gore gore motho o ta ba apa yana ile gore gongwe le gone ga le hilong ha direlang teng ga le phepa sente gongwe ke lehilo le leng gore ya ka re twaetse mo malatsing batho ba tsa ba go jela dinama konte ba di braing gone ka go dinokeng jalo ha o le gone go gongwe o tshwere metsinyana hela ka dikupu metsi ya gago le tele gore o thape diata kgapetsa ya ka re twaetse gore ha o direla kwa lapeng o na le one tshono ona gore o thape diata kgapetsa didiriswa tso di dirisang ha o dikonomake ya ka o twaetse go dikonomaka kana le ene motho yo dirisang ha ape dijo tseo go di budusa ya ka tshwanetse gore di butswe ya no be gore ela gone gore ya no batho ba ta bomba ba ja hela le ha motho a teng a itemogela gore gongwe kana lehelo le ntse yang ba hela go jiwa hela e be dia go tsenya malwetse mme re lemogile gore pele ha go sena ha re se mo malatsing a boitapoloso batho ba na le go tsia thata dijo tsa ba di rekang le ha motho a tsena mo shopong a re wa reka o ela thoko dijo tsa di rekang la ha reka rekela kwa lapeng ha ba tsena kwa ba paka ha re go tshwanetseng akere ya no gone ka gore ra bo le malatsing a boitapoloso ebile re se ha re twaetseng teng wa bo o etile go ngolo kwa ga batho go ngolo go gae go ngolo gone go ngoko masimo o se mo lehilo le gore o lo twaetse ha o nang o direla teng wa hela o compromise food safety halele hale dijo ke tsone mmudi wa dikotla tsotlhe tse di tlhokafalang gore motho a gola itekanetse mo mmeleng le mo tlhaloganyong ke ka mo dijo di tshwanetseng go tshwarwa ka tsela e babalesegileng ka nako tsotlhe gore di seka tsa kgotlelesega mme tsa bakela batho makoa bogolo jang fa go apelwa merafe ka nako ya mediro le mekete re tswelela le thulaganyo ka go utlwa gore ke dife tse di ka rotloetsang kgotlelesego ya dijo dintlha dingwe tse e leng gore di ka ba motho mo diphatseng ha ja dijo tse e leng gore di kgotlelesegile re na le mehuta ya batho ba e leng gore ga ba tshwanela gore bo ba amana le dijo tse e leng gore ke tse di kgotlelesegileng re ba bitsa gantsi ke di vulnerable groups batho ba ke batho ba e leng gore
re bua ka bana ba e leng gore ba santse ba gola, re bua ka bagolo ba rona ko malapeng, re bua ka batho ba e leng gore botsogo ja bone mo mmeleng bo setse ba tshela ka makoa mangwe, be re bua ka batho ba e leng gore ke re immunity ya bone e setse e le ko tlase. Jaanong ka seemo se se ntseng jalo, ha motho wa mohuta wa ja dijo tse e leng gore di kgothalesegile, go ama botsogo ja gago mo go heteletseng, o helela e le gore ha na tshwantse gore a nne botoka teng ga a kgone go tokagala, masole a gago a mmele a setse a le ko tlase gale, yaanong go mo ira gore a helele le ena a gateletswe le go heta ka gore o ka lemoga gore kgothalesego ya dijo e ba ka ke one malwetse e nna bolwetse ka bo jone, because food poison ya bo ira gore yaanong o jele bothole jo e le gore bo bogale mo mmele ya go. Yaanong ha masole a mmele a le ko tlase ga go kgone go thelele gore mmele wa gago o ka itwela. Re ka tsaya se ka ihela o re itemogela gore re na le bana ba e leng gore ka nako tsotlhe re rotloetsa gore bo ba ja dijo tse e leng gore ke tse di itekanetseng tse di babalesegileng ka nako tsotlhe, mme ebile re ela thoko gore le di dirisiwa tse e leng gore di a dirisiwa go baakanyetsa bana dijo e nne dilo tse e leng gore di phepa ka nako tsotlhe. Re itsa gone gore bana ba mo dingwageng tseo ke ba santse ba gola, masole a bona mmele a ko tlase, jaanong ba babalelwa motho ha ba ka ja dijo tse e leng gore di kgothalesegile, bo go sa siamele botsogo ja bone, bo go raya gore seemo sa botsogo ja bone se nna se le ko tlase ka nako tsotlhe, kana le gone ba helela ba sa gole. Tla re tswelele le thulaganyo re utlwe gore re ka dira dife go fokotsa kgothalesego ya dijo. Go na le ditsetana tse 5 tse e leng gore motho o ka di sela morago gore a babalele dijo tsa gagwe, a ba ipaballa gore a se ka tsenwa ke malwetse a bakwang ke kgothalesego ya dijo. Tsetlana ya ntlha ke go nna phepa, go thapa diata, o tshwanetse gore o itlwaetse go thapa diata tsa gago kgapetsa-kgapetsa, le wena hela yo o apayang yo o tla bo o tshwere dijo o tshwanetse gore o nne phepa ga o tshwara dijo tsa gago, le lehelo ga o berekelang teng o tshwanetse gore o netefatse gore le phepa, didirisiwa tse o di dirisang le be di le phepa, le gona ga o berekelang teng kgapetsa-kgapetsa o bo nna ntse o sutha o hapa gore o bo berekela ga lehelong le le siameng go itsa gone gore e be go nna le mo re go bitsa re cross contamination. Se dirisi di dirisiwa o kopanya o tsaya thipa e ntse o kgatha ka yone nama ka ha e be tsena gape mo merogong. Ha e le gore ga ona dithipa tse dintsi o fasa gore o dirise thipa e nngwe hela, netefatsa gore wa e tlhatswa ka metsi a phepa, metsi a na le molora pele ga e ka gore ga ko merogong. Le o tsone di-chopping board tse o di dirisang re encourage gone gore go dirisiwe di-chopping board tse di harologaneng, go ne di-chopping board tse e leng gore di dirisiwa merogo le tse e leng gore di dirisiwa for dinama. Tsetana e nngwe ke ya gore o apeye dijo ka megote e tshwanetseng. Akere go na le gone gore be re apa dinama e be re sa buduse nama a rona, tshwanetse gore nama ya apewe be e goroga mo mogoteng o rileng ka ko teng mo re go bitsa re internal temperatures, ka gore megare yone ya ka di-bacteria le tsone di-virus tse ne re bua ka tsone go na le di-temperature tse e leng gore e gola mo go yone, be go na le temperature tse e leng gore ha o gorogile mo go yone mogare ele a bo e setse e simolola go swa. Yaanong ha e le gore o apele dijo bo sa gorose ko di-temperature tse re di batang, go raya gore wa apele dijo tsa gago mme megare o le o santse o saletse mo dijong tsa gago. Tse tla nna bogelo e be nna gone gore o tshwanetse gore o dirise dijo tse di babalesegileng. Ha e le gore o dirisa metsi o netefatsa gore metsi a wa dirisang a phepa. Ha e le gore o na le pelaelo ya gore metsi a ga o sure ka one gore a phepa kana yang, a re gongwe ke metsi a ko jojong, netefatsa gore metsi a wa bidisa pele ga wa dirisa. Makoa a tshwana food poisoning a bakiwang ke go ja dijo tse di kgothalesegileng a ka thibelwa ka go tlhomamisa gore dijo di babalesegile, go simolola fela kwa kapeing go fitlhelela di jewa. Go ntse go etswe thoko gore di tshwarwa ka pabalesego ebile di bewa mo lefelong le le babalesegileng ebile le phepa. E re ntswa thibelo ya malwetse le makoa ka go farologana e le yone konokono ka go thoka lesego, bangwe ba kgona go iphitlhela ba amegile. Jaanong ke dife ditshekatsheko tsa bongaka tse di dirwang go netefatsa fa motho a amilwe ke food poisoning kgotsa a jile dijo tse di kgothalesegileng? Ditshekatsheko tse e le gore ka dira di malwa, mme gantsi re tsa yone diagnosis ya food poisoning mo history.
by history ke raya gore ha re ntse re buisana le molwetse o kgona go lemoga gore nya mme go na le sengwe se e le gore motho o se jele mo nakong e sa tswang go heta e le gore e re ka etsa gore nya go na le mogare o e le gore gongwe ke one o e le gore o bakile bone bolwetse bo mo gongwe e nna gore ga e le gore gongwe ke batho ba le bantsi ba complaina ka mathata a le mangwe hela mme re kgona go lemoga gore ba jele dijo tse di tswang mo pitseng e le nngwe hela kana ko moletlong kgotsa go gongwe ke gone mo e le gore gape go tla bo gore ka etsa gore nya mme most likely gongwe ke yone food poisoning mme gape anong ga e le gore molwetse o ta ko go rona e le gore wa lwala thata o gateletswe ditlhatlhobo tse e le gore re ka dira gore kgona go kopa gore a re ne le sample ya mantle be re tlhatlhoba re bona gore a go na le megare mo teng mo e le gore mo gongwe go bitswa di-over or parasites tse e le gore di ka baka yone food poisoning mo gongwe ke gone gore re tse ditlhatlhobo tsa teng gore re kgone go lemoga gore mogare o e le gore o baka bolwetse ko he gape o kgona go alahiwa ka melemo e kgotsa dipilisi dife ke dife dithuso tsa bongaka tse di fiwang motho fa a lemogwa fa a jele dijo tse di kgothalesegileng so gantsi ga motho a na le food poisoning ka puo ya rona ya sengaka ra re it's self-limiting gantsi re raya gore bolwetse ba teng bo tsa nako e khutshwane a se gantsi motho a ka lwala lebaka le letelele so ga se gantsi go tlhoka treatment e kalo-kalo mme mo e le gore re remela mo gone ke hydration gore metsi a ska hela mo mmeleng ka gore gantsi ba tshabelwa ke go kgwa le go tsholla yaanong gone mo ke gone mo go dira gore metsi a mo mmeleng a fokotsege gantsi ke gone mo go lwatsang batho thata gone mo so re emphasize gore motho a nwe mo go teng ORS mo e leng gore ke one mo re go bitsa re metsi a letshollo and then gape go make sure gore ha e le gore wa tsholla wa kgwa gona le ka wa tsang ka teng ha molwetse e le gore o gateletse thata re sena go nna re ntse re mo sekaseka re kgona go decide gore a mme ra go monela di-antibiotic gore di treate mogare o e le gore gongwe ra bo re o belaela gape re bua ka ditshekatsheko tse di bua ka tsone tse e le gore gongwe re tla bo re tsere sample ya yone mantle gore re bone gore a gona le mogare mongwe ke yone tla bo re guide gore nya mme re tla dirisa antibiotic e le ha ile gore go na le molwetse e le gore o na le lebaka le le telele gongwe bo more than 2 weeks antsa a tsholla nako tse dingwe go na le dipilisi re kgona go monela tse ile gore di kgona go leka go hokotsa go tsholla mo pele ga thulaganyo e ya go ikhutsa re ithutile gore bophepa bo ka fokotsa kgothalesego ya dijo ke ka moo re tshwanetseng go tlhapa diatla ka nako tsotlhe pele ga re tshwara dijo botlhe ba ba direlang mo mafelong a boapelo ba tshwanetse go rwala sengwe mo tlhogong ka nako tsotlhe dijo le tsone di tshwanetse tsa apewa go fitlhelela di butswa ka botlalo tse ke dingwe tse di ka thibelang go kgothalesega ga dijo tla jaanong re utlwe mo go bommaseape gore bone ba tlhaloganya eng ka kgothalesego ya dijo le gona gore ba dira dife go babalela bajibareki gore dijo di ska sa khotela moji so sa ntha ke ya ko shopong re bereka ka di-tin staff re bereka ka dio tse dingwe tse e leng gore di sealed yaanong so sa ntha o tshwanetse gore o lebelele di-expiring date tsa dio tse gore di ka tswa di santse di le mo tirisong gape be re nna le gore dijo tsa rona ga re di tsenya mo isong ra di tlhatswa re sena go tsokotsa dipitsana tsa rona be re make sure gore di-veggie tsotlhe tse e le gore ra di dirisa ra di tlhatswa gore di seka tsa khotela moji be re make sure gore di-chopping board tsa rona tse e le gore ra di dirisa di harologane go na le a nama bo go na le a di-veggie gape ga o hetsa se e le gore no ntse o se dirisa ka gore go na le dijo tse e le gore di jiwa di sa apewa go na le tse e le gore di jiwa di apeilwe ke le Masapei tota ke ipelahatsa ka bo bophepa dijo ke selo tse di stokang bophepa hela thata ke sengwe sa dilo tse di botlhokwa thata ha o le Masapei so tsatsi le letsatsi ke apa mo go lekanetseng go itsa gone gore dijo di ka sala kana re dirisa di-spice re dirisa bo mayonnaise dio tse e leng gore ka tshwanelo ga di a tshwanela gore di ka lala
o bo o di dirisa gape letsatsi le le latelang. Kgotlhelesego ya dijo e simolola hela ko kapeng gore o di tsaya di ntse yang go hitlhela ya go nna yone mo re ka go bitsa re finished product. So re di apaya ka mollo, re make sure gore ha re di apeelang teng go sireletselegile. Le rona hela ba apei ba tsone re make sure gore every day we are in a good state to serve. Ra i-protecta yalo ka di-apron, di-mask mo melomeng le hela go rwala mo tlhogong ha re di apaya. Ha re setse re tla go di rekisa gone hela ha re teng ha re make sure gore go sekolo ga gona sepe ya ka o bona ke open space, ga gona sepe se hela se leng gore se ka ta kgatlhonong le tsone tsa di kgoreletsa e be di a go direla moreki wa rona mo re ka reng ke yone food poisoning. So re leka hela ka bojutho gore from where we take them to the finished product which is here, le moreki a ja di itumella e nne mo go kgotsogatsang. Lephata la botsogo le dira eng go tlhomamisa pabalesego ya dijo mo lefatsheng la rona ga mmogo le gone go thibela makoa a tshwana food poisoning? Lephata la botsogo le na le melawana ye e leng gore e beilwe gape le ye e leng gore ke yone e laolang tsa tsamaiso ya thekiso ya dijo mo marakeng wa rona go tsena ga tsone le ka ga e leng gore di tshwanetse go tsena ka teng. Mme kgang e ga ra e tshwara re le nosi, re na le maphata a mangwe a e leng gore re bereka lone. Re na le maphata a tshwana a bo Minister of Agriculture, re na le maphata a tshwana bo Minister of Local Government and Rural Development. Re be re nna le di-officers tse di itsiweng go tsweng mo maphateng ka go harologana hela jalo a e leng gore gantsi ba tlwaelesegile ka go bidiwa go te environmental health officers, ba e leng gore ke bona ba e leng gore ba teo ba tsamaya go thodumela mo di kantorong ka go harologana hela kana ba mo dikgwebong ka go harologana go le ka gone go bona gore a mme ba setse tsa tsamaiso ya melao morago go netefatsa gone gore dijo tse e leng gore di rekisiwa Batswana e nna dijo tse e leng gore ga di a tswa mo taolong kana di babalesegile ka nako tsotlhe. Kana re itemogela hela gore molao wa Food Control Act wa mono mogolo wa one ke gone go netefatsa gore dijo tse e leng gore di a jewa ke Motswana mongwe le mongwe as long as le mo lehatsheng la Botswana o netefatsa gore e be le dijo tse di phepa tse di babalesegileng di sireletsegile ka nako tsotlhe. Yaanong ba re na le bone ba neng ke bua ka bone environmental health officers, re kopanya le bone di-port health officers ba e leng gore ba bona ko di-port of entry tsa lehatshe la rona ke batho ba e leng gore ba diragatsa melao ye e leng gore na le yone ka kwano ye e leng gore ba netefatsa gore dijo tse di ka kwano ke tse e leng gore di ka ga tsamaisong ya molao. Melao ya rona kana mo food safety e simolola hela ko tshimologong go akaretsa bana le go ya hela ko mongwe le mongwe hela e leng setšhaba e leng gore o ta ba direlwa dijo mo lehatsheng la rona. Jaanong ka jalo re ne re na le bone ba e leng gore ke ba di-day care centers, re tla go abelana megopolo ya gore mme tota seabe segolo sa rona rotlhe hela re se tshwaraganetse e ka nna se go babalela kgolo ya ngwana gore re netefatse gore re mo neela dijo tse di babalesegile ebile di sireletsegile. Se sengwe gape ke gone go re ne re ta re ya mo di-radiong re a kwala mo dipampiring ebile dijo dingwe ga e le gore ga di a siama mo marketeng re ikgolaganya le maphata a harologaneng go netefatsa gore disejo sa mohuta o se ntshiwe mo marketeng re itemogetse gore gongwe se ka tswa se na le borai bongwe hela mo matshelong a batho. So re ira ba lephata la botsogo ba ira go le go ntsinyana mme ga go enough go batla gore rothe re kopane re le setšhaba re lomagane mmogo go netefatsa gore rona re ka ntsha tsotlhe melao, re ka ntsha dithutuniso tsotlhe ka go harologanya gore re le neele boitsipa kana re o tseye boikarabelo jo ja gore sejo sepe se ke se jang ke se e leng gore se siame ka nako tsotlhe se babalesegile. Re rotloetsa thata gore ha e le gore go na le gore o bo jele dijo tse e leng gore ga o utlwa e le gore ga wa tseega sentle, re le ba lephata la botsogo re rotloetsa thata ebile mo malatsing a festive seasons a boitapoloso wa bo go itumetse thata go le monate re kgona go ithela le gore o jele dijo gongwe ka phoso o sa lemoga. Se sengwe se nka ratang go se bua ke gore ga se gantsi o ja dijo o utlwa gore o kgona go utlwa monko wa teng gore ga wa siama, mme food poisoning kana botlhole jo e leng gore ga gongwe bo kgona go diragala mo dijong di kgona gore be di senyegile ka thoko ya gore no sa di baya sentle. Ha no sa di baya sentle go na le megare e leng gore e kgona go multiply mme bo sa kgone
go phika ka monko kana go utswa ka lenko la dijo tseo ha o di ja be di simolola di go lwatsa yaanong ka jalo re ikatumetseng ba di-health facilities tse re na le tsone ba tsa botso tse di gaogile lona o ye go bona ba bongaka o kgone go thusiwa ka nako e santse e le teng.